Horas mabatakan bang. Horas mahubani pihak purba. Horas mahubani nasiam tondong Sipolo. Terima kasih bang. Baik-baik kita ibadah. Ketik tukar-tukar kami belum beol. Solo sehari barisan prosesi langsung bang konos kami langsung bang koli gulobe nasiam orang tua di pengantin. Aiba untuk sungkeman akoni tukar bunga dokusian beholi baru dibuka kita parito di agenda kuliah. Ada satu tukar kami ase jatuh nasiapa si pihak kata-kata di horjata opinari. Terima kasih bang konos kalian mengakumani satu prosesi kita langsung pada acara sungkeman kubani orang tua. Nah perlu dimulai